Serious we dey move fan cheme anopano information kakra bi kem na mamefa mamo enwumre Kumasi Asante Kotoko ensa aka krata from Ghalca. Ye kan Ghalca na say ye Ghana League Clubs no Association. Yes, Ghalca and Ghalca atro letter bring Kumasi Asante Kotoko mu siki Kotoko consent Kotoko ebebo Ghalca presidential cup ebeba so afi 2024 presidential cup no no Ghalca na organizes our tournament ne ho asem wa ha me dey bro Super 24 TV so over the years no Ghalca and organize president cup na Ghalca organize ya aya na akoye class between Kotoko has to be as good or former na Kumasi Asante Kotoko as good and as good ne sana ye but this time around no a different twist krana eba me ho asem ebro ewofia ampacho aha Super 24 TV unsubscribe ya wadaroma we dey mesrewa na wa hit subscribe no so na wa badoma no so ya build it ya move it together but what you say we follow your social media handles no so Facebook Super 24 TV, Instagram Kumasi Blogman, Twitter any ade no TikTok and abefu for the no nyina Kumasi Blogman. U follow me follow back na ye de kasubom ewo ho. Now back to the story anopa ekem no me say coach Ogum enya ade a okoba bia report na mu say na coach Ogum ebe resign ade an de enye lokre bia anim at the west so obeso adwuma no ma still na obe adwuma Kotoko na wasa supervise sa backroom staff adwuma of Black Stars but Ghalca for na de krata break Kumasi Asante Kotoko krata no could drew I think Tuesday no na krata ne lande Emmanuel Dasubre acknowledge receipt from Ghalca muchim za afi presidential cup no omo pese omo kofa club e free abonone me come on e bit my Togo bit my Nigeria bit my South Africa na omo ne Kumasi Asante Kotoko ukuma pema is a moto yemfa kutwa loto of course the greatest Ghanaian football club without any slight shake of doubt Kumasi Asante Kotoko nti omo kofa club e free abonone aba na omo de abebo presidential cup Akufo president last Akufo ne presidential cup abebo no because Akufo sa oyeden o afri 2024 no channel last year because 2024 no ye beto aba nti Akufo last president cup na mamo kofa club free amonone na omude omoba amonone ne dey is just by word ebetimi I Nigeria Cote d'Ivoire ne ade na omaba na omusi Kumasi Asante Kotoko na ompese omune omuko face nti let na ba but Kumasi Asante Kotoko response no enyanko sa response ne kwa Kumasi Asante Kotoko office die Kumasi Asante Kotoko nsabeka ne bibia no me de bebro ofie ha ye Super 24 TV ye Kotoko TV ye Asante TV me de blog no ebebro ofie ha all for now mama njao na ye de wo ye the blog man me wi madwuma me de usi a chia bebrain me call